rekli smo 500 ljudi i evo velikoga Žoržinja. Evo ovako, sad ćemo par minuti, vi pišite pitanja, ja ću ih postavljati Žoržu, on će odgovarati. Eto, sad treba malo pričekam da njima to sve dođe. Onom belupu sam ja pijan da ovako. A to je amigo. 600 ljudi. Show. Amo pitanja za amiga. Evo svi pitaju di je Marina za početak. Marina odmara doma. Aha, eto. Ovi pita jednu siguricu za danas. Ne znam amigo, danas nema puno parova. Evo, jedan je pita na koliko si posto. Uvijek 80 amigo. Uvijek 80. Amigo, želiš li doći u Dragovoljac? Treba Pamića zvaj, ja. Ima previše pitanja, samo ćemo ono najzanimljivije. Koliko si hat-trikova dao u karijeri? 2. Jel se sviđaš kojim klubovima? A ja mislim Olimpiji, gore u Muri kad sam igra i u Kopru protiv nekoga sa Velenje ili neko nema pojma. Evo jedno vrlo dobro pitanje. Bilika zaigra za Jadrana iz Kaštel Sućurca. A ja više ne mogu amigo. Šta misliš o Vlašićevom transferu? Mislim da bi se trebao realizirati, batele. Nadamo se za dobre pare, ali ja bi isto volio da ostane. Bar još godinu dana. Jebi ga, svaki bi volio da ostane amigo. Evo jedno pitanje, Barca ili Real? Barca. To, amigo. Koliko si novaca najviše digao na kladuši? 70.000. Vasti ludila. Samo sekund. Koliko si popio piva najviše? Da, 100 tona je. Jebate, skoro 1000 ljudi, ne možeš vjerovat. Evo, sad su malo stala pitanja. Ljudi stvarno pišu svašta, ali nećemo sve pitate. Stani. Jebate, prišlo 1000 ljudi. Show. Dajte nešto zanimljivije, jebate. Koja glupa pitanja, nemaš vjerovat. Najveći koeficijent koji si pogodio? A ne mogu siti amigo. Kad će se to siti? A nije to ono stvarno... A biće 4-5, šta je? Koji ti je najbolji gol u karijeri? A najbolji gol mi je kad sam lubova golmana protiv Olimpije, kad sam ti došao u Sloveniju, u 95. izvini žurim. Je. To ono kad si rekao da je čistačica, da su svi skakali. Da su padali svi, Dajte nešto zanimljivije, aj morate vi to i bolje. Aha, amigo, koja ti je najdraža glava s kojom si dijelio slačionicu? Pa šta ja znam, bilo je dosta, nema pojma, ko se više sića moj amigo. Je. Evo računica. De, Bog. Izvini, žurim. Jesi u kontaktu sa Šošom? Pa tu i tamo. Više tu nego tamo. Tomičiću ponovo napiši, nemo sve povata, ima milion pitanja. Najljepši stadion na kojem si igrao? Poljud. Šta je normalno.
Evo, ljudi onda pozdravljaju, dosta opuzeno ovo ono. Najgora utakmica u karijeri. Pa šta ja znam, ja sam bio u Muri kad se isto igra, pa smo vodili 2-0 pa 2-2, stalo nešto pri kraju primili gol. Golman je dao gol, ja mislim. Asti ludila. Ezo, 2-2. A, pazi ovo pitanje. Amigo, gdje je Rudolf? A ko to zna? Evo, još ćemo par minuti, još ćemo 3 minute. 3 minute, znači postavite kvalitetna pitanja. Nemojte bilo šta. Nećemo gnjaviti dugo Amiga. Najbolji igrač kojeg si izdominira. Pa šta ja znam, Amigo, više ko se sića. Reci, bilo ih je. Bilo je, Amigo, Stipe Balajića. Je. Ko je po tebi najveća ikona? S kojim sam igrao ili? Općenito. Debeli Ronaldo. Svaka čast, svaka čast. Evo, jedan je pitao neki vic o Žaku, ako imaš, ako ne, nema veze, idemo dalje. Ko što ja sjetjam i... Ako će to je bilo jedno vrijeme. A ko je najveća ikona, s kom si igra? Znači, neko od tvojih suigrača? Ivica Križanac. Križanac. Ko je po tebi najbolji igrač Hajduka? Općenito, ne trenutno. Ante Erceg. Ante Ercežina. Evo, još ćemo 4-5 pitanja i to je to. Dajte nešto zanimljivije, aj. Kanidža ili Best? Jedno i drugo, Amigo. Nema, to je. Evo, pita ovi, mala serija ili oko nule? Uj mala, Amigo. Bili ste u Surija vodi Hajduka s klupe? Ne bi. Bili opet išao Big Brother? Ne bi. Ludila. Kakav je Imotski po tvom mišljenju za živit? Najjači na svijetu. Još 2 pitanja i to je to. Asti koliko... Bolesnika. Najbolji stoper koji te čuva? Pa Križanac. I zadnje pitanje, neko ćemo dobro pričekat. A evo, nije čak ovo loše. Najpoznatiji igrač protiv kojeg si igrao? Ja mislim da je Hulk, ono, kad se igra protiv Zenita pred Telsku. Asti ludila, Hulk. I Karžakovi Hulki, Igra si protiv Rize? I Rize isto je u Londonu protiv Fulama. A još reći ljudima šta si rekao. Bilo Rize easy. Eto, sa Rize easy završavamo live sa velikim Amigom. Za sve one koje zanimaju naše majice, sa Deninim huliganima, javite se u inbox, ostavite sve podatke i to je to.
Amigo vas pozdravlja, sve. Pozdrav amigosi, vidimo se. Eto ga, to bi bilo to od Amiga. Lagano se odjavljujemo.